Kilaingut ki MDC jongka Kongres berkentup yuba pencengan NSIM ba Roni Willingdo bat ba Victor Rani hene kesengit hoding kilaweng no ya kejingit terilang ha ke Executive Committee kebelayalam de ke NPP ha ke HADC. Da kini kejingweng ya kejingit terilang na kaliang Working President ke parti ba pencengan NSIM ulai thu ba ula dap ru ban pha e kesithi shau CM ban pentip ba ula ino ru e kesyuki Deputy CM ka ba ubat baro shikata abakren mikila pathai khobor ba pencengan NSIM MDC ke Maukhar bat uba Roni MLA bat MDC ke Melim kila penpau ba kani ke Sinjam ke Kishim ke dei namar ke Jingkwa jim ke Jingkershan ke parti Semua ban itu ba minta kani ka internet kalai trik jumlah bunai di Sumbar ajar sau na kalian jonga I ba Roni Willingdo I ba Victor Rani minta mila arai ban wegno ya ka jikitrelan barka hasil Democratic Forum kapa lalam kemat ka NPP pat minta kasni la de kawai mila tho ika sithi kumbu para parliamentary party leader jonga Congress parliamentary party mila address ya ba penyang SIM bading leader jonga KHDF bana kaliang jungi hadin ba ke parti kala rai ban wengno ing Jingkershan kan kumki dukot jonga parti ibang yang ban pen kongo ira dia ke parti mila ho bagi la wengno ya kejitelang bat ka KHDF ngadu mutaka janmit kawiru nagaliang jong ngaku budi putih siam jaya jong ngaku budi putih siam din baga parti kala rai ban wengno berkunjuru nagaliang jong ka Congress Parliamentary Party akala District Council ina wengno nagaliang jong ngaru kumbu deputy siam jong ka hasil atau District Council yang baga diga sithi ba mentaka si janmit address show siam ba penyaisin siam ba ngala resign no nagajing belum kumbu deputy siam juga District Council with immediate effect kata golong banten komo ya ngede berka jirai juga parti berkum juru ka jingweng no ajong ka Congress Parliamentary Party jongi lagi dalam baga KHDF dengan saya baru ni dulu ya langkarai kami buat pensyai mengapa tiba kita teman kita pemakai buat kita menang ni dengan orang lah tidak Kongo yang kancing kuat di Parliamentary Party bangin wek nak kancing Jingkershan sini nampak ke KHDF nampak diskusi Kaya kada buat konsan ya. pi ngatra pikir mau baha nadu ka meeting ka balok ar putrik jung punai September akan jadi kendu ki nongtri juga parti hangi ibabun ki delegates na ki block congress bopher district congress bopher kila penpau bala kumnu begini wengno jadi lang hangpei barka